mwihangane ibihe muri wa muhoraho tuzabona ibyishimo hasigaye igihe kazashira hasigaye igihe gito intambara ikazashira tukarogwe muri iyi si tukareka imana ya mu makuba no mu byago kurikira umwami buri munsi aduha kunesha byose 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 nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba no mu makuba y'isi imana iza kuruhura hazaba umunezero wo kunezeza umugenzi 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 nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru kandi iyo ni inkuru nziza tugerageza turi hafi yo guhurira mu ijuru 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 nidutumirwa n'urupfu tuzimuka ibyishimo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhora 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 haleluya Yesu ashimwe amen Bwana asifiwe amen ni mutwemerere gato duhaguruka ababishoboye ibitero bibiri dukoma amashi titwaje guhumuriza ni kamera gakirareba uburyo abantu baje guhumuriza hari ababa bakurikirana nukuri ikiriyo cy'umukristo kameme gikwekoza gitandukana n'icapagani ni mube hasi dukoma amashi tuvuge ngo nitwizera tuzabona ca gihugu cyo mu ijuru nitwizera tuzabona ca gihugu cyo mu ijuru kandi iyo ni inkuru nziza nabwiza tugerageza nitwizera tuzabona ca gihugu cyo mu ijuru kandi iyo ni inkuru nziza nabwiza tugerageza turi hafi yo guhurira mu ijuru turi hafi yo guhurira mu ijuru turi hafi
tuzahurira mu ijuru turi hafi we turi hafi yo guhurira mu ijuru nidutumirwa n'urupfu tuzamuka n'ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho 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 hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho. Haleluya. Aya magambo yose mwavuze tumerewe neza. Haleluya. Kandi ntagira icyo mutinya uko tumerewe neza turerekana uko tumerewe neza. Kandi tumerewe neza kuko ntuniye. Yarose. Nishaka mbamarama. Turasubira muri iyi verse ivuga ngo ni dutumirwa n'urupfu tuzemuka. Mureke mbabwira amateka y'abantu tavuye. Ego. Twebwe mu mwanya twabaye. Umunsi umwe twavuga ngo umuntu napfa muri twe. Umuntu akazagenda atora indirimbo yiwe bazoriri. Kandi ni keri. Muri 80. Zimwe ndashaziba. Naje nzobabwira yanje turi hano. Nimuza abanyenkambi muzohiririmbe niyo nato. Nukuri mfite iyo nato. Haleluya. Haleluya. Oni tugiye kuririmba ngo nidutumirwa n'urupfu tuzemuka n'ibyishimo. Haleluya. Haleluya. Kandi turiko turaririmba bikumwe. Ariko icyo duhaye dushaka kubushanya. Mwebwe muza mwihuta mwamenyereye. Tube nkabitonda tureke kwiruka. Nko kwihuta mugashaka kudusa. Ariko iyo muririmba kuko Haleluya. Amen. Muririmbiye verse nidutumirwa n'urupfu tuzimuka n'ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru nidutumirwa n'urupfu tuzimuka n'ibyishimo haleluya ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho haleluya haleluya amen amen uzoba wagiye ute nigute wogenda amahanga ni hano mu isi tuzogirira amahoro kandi tugira amahoro ngo bacu bagiye haleluya haleluya nidutumirwa n'urupfu tuzimuka n'ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru nidutumirwa n'urupfu tuzimuka n'ibyishimo ibyo twiringiye byose tuzabibona mu ijuru hazaba amahoro menshi n'umunezero uhoraho hazaba amahoro
amahoro menshi n'umunezero uhora hazaba 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 amahoro menshi dutumirwe n'urupfu hazaba amahoro menshi n'umunezero uhora hazaba amahoro menshi n'umunezero uhora hazaba amahoro menshi n'umunezero uhora hazaba amahoro menshi n'umunezero uhora. Haleluya, nitwizera tuzabona cya gihugu cyo kandi iyo ni inkuru nziza tabwiza tugerageze nitwizera tuzabona cya gihugu cyo kandi iyo ni inkuru nziza tabwiza tugerageze turi hafi yo guhurira mw'ijuru turi hafi yo guhurira mw'ijuru turi hafi yo guhurira mw'ijuru turi hafi yo guhurira mw'ijuru. Haleluya, amen. Imana ibaha umugisha. Duteraniye hamana kubwo guhumuriza iyi miryango yose. Pawulo yaravuze ngo muza mubabara ariko ngo ntimubabare nk'abatagira ibyiringiro. Dufite ibyiringiro bifite ubugingo bitwereka ko umunsi umwe tuzava muri uyu mubiri twese tugataha tukaja mu ijuru aho badapfa, aho batababara, aho batarira, tukazasanga yabera badusize barimo uyu muvandimwe wadukuwemo. Reka Mana yacu aba bose baraha, umuryango wiwe, abana biwe, umudamu, ishengero n'abakristo bose n'inshuti n'abavandimwe babashe guhumurika. Turagushimiye kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ndetse no mu zindi gahunda dufite imbere yacu mu izina rya Yesu, amen. Akoze katwakira umuvyeyi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo ry'Imana ribidusaba kandi ni nk'itegeko. Itegeko ry'ijambo ry'Imana yo kunezerwa iminsi yose. Haleluya. Pawulo yarabyanditse arabizi cyane, aravuga ngo mwishime iteka ryose. Kwishima iteka n'uyu munsi aba yawushizemo mu mateka yo kubaho kwacu. Uyu munsi wari urimo n'iyindi yatambutse yari irimo iyo twita ko ari iminsi mibi, kandi na Bibiliya ntivuga ko ari iminsi myiza ku bantu baba basigaye, ariko ikavuga ngo tubinezererwemo. Haleluya. Ngo dusenge iminsi yose, ngo mu bibaho byose cyane cyane mu iryo jambo ngo duhore dushima, ngo nivyo bidukwiriye abari muri Kristo Yesu. Nimba turi muri Kristo Yesu, uyu no munsi wo gushima. Imana ibaho umugisha. Dushimiye Imana ko uyu munsi duhagaze tutakiri kumwe n'umuvandimwe Ntoni, akaba yaruhutse. Imana yarakoze kandi Imana ishimwe. Imana twese tuyikomera amashi. Tuyikomera amashi kuko yabonye ko iminsi ya Ntoni ari ikamuruhura. Ntoni yararushe kandi Imana ishimwe ko Ntoni asize amateka mu isi yabayemo, yaruhiyemo,
ariko yasizemo amateka meza. Kandi mu mateka meza y'abasize biwe bamukomokaho, ntona asize amateka meza yuko bazoruhuka cyangwa baruhe nk'abandi bose. Noneho si wa muruha yihariye, ntoni yari yihariye umuruho wiwe wenyine, nabi wiwe bari barushe kubera ntoni. Noneho abasize dufatikanije ibyiza byose n'ibindi bibi byoza biza nikibiza ku bandi bose. Kiriya cari personnel cyantoni Imana yake muruhuye iragahezagirwa Imana yacu. Haleluya, haleluya. Kandi noneho abantu bazafa kuvuga uko iyo tutizeye aho yagiye, iyo tutizeye imirimo yabayemwo, tuba tuvuga ngo yaruhutse, ariko yenda yoba yanarusha. Ariko ntoni yaruhutse kubera ko yitwaye neza mu bihe bibi yararimo. Ntoni ikintu numvishe ibindi byose barabivuze, nta bindi mugume mwumve birya, uzoza wumva irindi nawe rimwe azozarishiraho. Mu bantu bihangana bagaragaje kwihanganira ibigeragezo byo mwisi, ntoni arimo. Uzo umuntu w'umugabo waciye imanza, yavuze ubutumwa, azamuka imisozi amanuka iyindi mu mvura no kuzuba, mu nzara no mu kugumwuma nk'abandi bose, arakora. Ntoni araruha aviriya zino, nta baravuga bati ntoni muzomurebe neza. Nukuri kw'Imana mu rugendo rw'ubukristo ntoni ntibigeze bamuvuga, nta wigeze avuga ngo ntoni bamurebe neza. Jewe igihe kimwe umugabo umwe ngo ni Pahoro Rugubira, yari umuhudumu, yaraduhahaje, twari tukinywa imimera. Kandi ntoni simurusha imyaka 2, ndamurusha imyaka 2 gusa ntoni. Iyo mimera tukayinywa nawe ntayinywewe. Noneho twaba twanyweye imimera, ndiko navuga ibintu byo kuvuga ngo akamubwira niwe wari umuhudumu w'ishengero cyo pastor bwa Rutara babwinshi iri ya ruguru muri za 70 na kangahe. Pahoro Rugubira kaza, yari yagiye nko guhinga, akatwisitaza aho je n'uyu mutama, atese niyinga ku mugoroba mwataramiye aho twagiye kumwimeraga, tutese ibyo ni ibiki. Aducira umugani ngo umufurere ngo ni Mutanga wo kuri Runingu, ngo yaravuze ngo mukizimbwira ko muri mu mitima. Akaba ari jambo to ahinguta afite umupanga, ngo jewe na bandi nyine ngo ritumubwira uko turi mu mitima, bakatugenderera tugahaguruka. Imimera twari tukiyinywa cyane, bakavuga ngo twamimera bitwireke. Ntoni ntigeze yirega mu kanisa, ariko je narireze kenshi. Baje no kumponya ibico gihe cyane uwo mugabo, aba bacu bose barabizi. Ntoni umuntu utarahonyejwe akiri umusore nkanje, akaruha gasaza. Ntoni nukuri kw'Imana uyu mugabo asize ubuhabya abandi benshi batazosiga. Imana ishimwe. Ikindi twarakuze neza mu marungu. Jewe hari ikintu ntobaza ku munyamarungu, jewe muri aba bose nzi twage ubunyine byarashitse igihe tuja mu madine atandukanye. Uwo pfa wese ndahari akagwa kure cyangwa akwaga hafi, ari umuntu wabaye mu marungu muri iyo myaka, sinobaza ngo se yavuze iki. Hari ikintu twize tukigira umuco, ntawe kora icaha ngo akirara no mu marungu. Ndababwije ukuri ntawe gushika nuno munsi kekaba yasaza. Shatani zayica nabi nibyo, yo muvingi kikamubuza kwirega. Haba naho yiyumviriye nico wiyumviriye kitari ciza, wagaza uhamagara umugiye kuryama nijoro. Twari twarigishijwe ngo iyi si turimwo, ngo hari umunsi umwe tuzoyirirwamwo tureke kuyiraramwo, canga ngo tuyiraremwo tureke kuyirirwamwo. Kandi umuti w'ibyo byose umugabo umwe bikabera niho twagaza dukura ibyo byose. Habaga impano ya butakaso itaba muri mwisi ahonzi. Noneho umugabo umwe aratubwira umunsi umwe ngo twashike baratubwira ngo yavuze ngo we azuko yogira ngo mu minota 4 ngo akababaye mukiranutse. No bakabaza abandi ati ko murabona wogira gute, baraho baramubaza bati sho kibazo kirago iminota 4 naho ati naho nari umunyabya naho noba navuye ku mwizoga cyangwa ibindi byaha, ati mfite uko nogira mu minota 4 nkabambaye mukiranutse.
bati niki aravuga ngo nukwiraga ibyaha. Mureke mbabwire ikintu kimwe, ubukristo mubugirira isuku mutarwaye, tubugirira isuku turwaye, tubugirira isuku tutarwaye. Ntugakora icaha ngo numara ugende kuryama uzoba uryamanye n'urupfu rubi ruzokwica rwamara rukakujana igahera. Ico kintu nico twari twarize kandi ntoni yarabizi cyane. Ntoni ukamubaza ngo ese umeze gute, akabwira ngo meze neza. Nakabiri twaravuganye, arampamagaye turavugana, ese ko havuga ijwi ritoye, ati ko ndumva narwaye cyane, ngo ariko nta kibazo. Ndi warwaye cyane ngo nta kibazo, cyaba kibisubiye nta cyane hantu ni ikintu kimugaragaje yaragize. None se mushobora wanjabura yatibutse iri munsi dore nawe ico hasi nico nashize hejuru. Ni ubene uko ibintu bizabihingikana kanya gatoye bikakugora. Imana ishimwe ko ntoni yagiye mu ijuru. Reka mbabwire, ngiye gusoma amajambo rimara ndaririmba ivensi y'indirimbo kandi sintinde. Abazi gusoma Bibiliya Kinyarwanda mufasha. Sivuga urupfu no kuruhuka cyangwa ngo gereranye n'abandi n'ibindi. Ngiye kubabwira Imana uko imeze. Haleluya. Imana twizeye uko imeze. Pawulo yaranditse aravuga ngo nico muri abwira Timoteyo ngo nico gituma mbabazwa ntya ngo nyamara singira isoni kuko nzi uwo nizeye uwariwe. Ntoni yari yaramenye uwo yizeye uwariwe. Ndashaka namwe ngo mumenye uwo twizeye uwariwe nitumara turirimbe tugende mu byo tukora. Fasha dusome mu gitabo cya Yobu. Umwe arebe muri Yobu undi arebe muri Yohana 11 za Yohana 25. Yobu ni 23:13. Ni hato mugena musoma 23 za Yobu no ku murongo wa 13. 23:13. Mwumva Imana uko imeze. Bavuze ngo ariko igira ico yitumye ninde wabasha kuyivuguruza? Mwumva Imana yo niyo. Kandi ico umutima wayo ukunze nikikora. Amen. Basi. Soma rero hahandi muri Yohana 11:25. 11:25. Rasoma iyo verse yonyine. Yesu aramubwira ati nije kuzuka n'ubugingo. Unizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. Soma nako kandi ko hepfo. Kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazafite ka ryose. Amen. Amen. Soma mu gutegeka kwa kabiri 34. 34 cya mbere ushite ku murongo wa 5. 34 ku murongo wa mbere. Mose ava mu kibaya cy'Imowabu kinini Aho azamuka umusozi wa Negebu agera mu mpinga ya Pisiga iteganye ni Yeriko. Uwiteka amwereka igihugu cy'Igereyadi cyose ageze i Dani n'icy'Abanafutali cyose n'icy'Abefurayimu n'Abamanase n'icy'Abayuda cyose ageza ku nyanja y'Iburengerazuba. Amwereka ni Negebu n'ikibaya cyo kuri Yorodani ari cyo gikombe cy'Iyeriko, umudugudu w'imikindo ageza i Sowari. Uwiteka aramubwira ati ngikiri igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe, none nguhaye kukirebesha amaso ariko ntuzambuka ngo ukijemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfiraho ngaho mu gihugu cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse. Amen. Mwumva Imana nuko. Ndabizi neza abantu bose bahaye baduhumuriza ko baravuga ngo ari ku Imana mu gituma itaretse ngo ntoni ngo ashitse umuryango muri Amerika. Siko muhamuvuga mwese abantu. Ntoni bamaze birya byose muza mujamwo bakabimara abana bakagenda n'abarinze umunsi. Ariko Imana ishimwe ko ntoni atagiye kuba muri Amerika. Nukuri ku Imana.
ntitwashagayo kandi iki kintu twaruhutse twebwe. Ese nta jambo baza bavuga muri Bibiliya ngo Imana idushika mu ijuru kugira ngo iduhoze duhanagura amarira, ngo izozizana abapfuye bacu, ngo ibatumurike. Njewe siko nashakaga, sinabateguje kandi nabubahwa. Umuntu wese ushaka guhumurika kuri Ntoni, wa mukwe wacu ari hano, ari he? Fahasi da mwana nyagenderwa ari haguruka. Bunyana ari he? Wa mugore wawe ari ndabasabye kubwo ubuntu bw'Imana mureke isoni nimuze hano mvuga ijambo ngiye kuvuga. Kandi iryo nimara kurivuga nishaka gusobanura aya majambo cyangwa nyareke turaririmba tugende guhamba Ntoni. Hagarara hangaha. Mureke mbabwire twebwe twavukana na Ntoni twamubonye akivuka. Siko Ntoni upfuye akabasize aba n'abandi badahari. Inde ari karihe kakawungu gwino peti gwido data we. Umuntu wovuga ngo Ntoni abayabanje akareka nutabumuzi. Murabona utohumurizwa naba genda gumubabare urarwaye. Bana bacu nimugende mushara hariya nico narishatse kwereka abantu. Utohumurizwa naba kuri Ntoni nukuri kw'Imana ararwaye uwo muntu ariko subi wacu. Suwo mu muryango wacu nukuri kw'Imana. Ntawo mu muryango wacu babaye tubona aba. Ntoni mu mico yacu ya kera. Yaba ngaba bitwa ngo ndabanyamurenge. Umuntu yapfuye umugabo w'umusaza w'imyaka 62 agasiga akagira uwasigira umutwazi icumu n'inkoni y'umuryango, bene we yagazaririrwa bene uwo tureke kuvuga ngo mu by'ubukristo. Ejo nabwiye Bunyana nti niwe wari watumye ataruhuka kirikare. Bunyana twamutangiye kera ntiyashaka, none arashatse. Isabonye umukazana abonye umukwe, Ntoni ati ngaya amaboko yanje mwabagabo. Ikindi ni igiki uwo babara n'uwo he? Uwo babara ntatuje inyuma. None iyo twese iyo umuntu abyaye aba nawe ukiri mutoyo ukabyara abana bose ugaca. Ikindi uwo baraje gukora mu sinigiki hakiri kare utarabona byinshi kubifata ugasiga abo wabyaye. Iwacu twese ndagira ngo uko mpaye mbona Ntoni agiye ashaje neza gusumba abandi benshi hari ababanjirije. Ntoni uko yababyaye arabasize kandi abasize batera imbere. Ubuheruka bari bishaye ahangaha ndamubaza nyaganza aribuka ese nto mumeze neza? Bati tumeze neza turatuje aho. Ati tumeze neza atari ku ikintu ico mutaki twiyumviraho. Ati ntiboka twiyumviraho inzara, tumuseye kutwiyumviraho inzara cyangwa ubundi bukene bw'ifaranga. Atahangaha ndiko ndabona ko utondusha turaseka niwo musi mperuka hano twaje guhamba muzehe hari niyinga muvamwe tugenda ngenda nezerewe cyane. Imana ishimwe. Ntoni nagende neza asize umuryango, nagende neza yakoreye ijuru agiyemo. Nivyo ma tukaribu yakufika na kuona shira mwijwi ry'igisirimba yandirimbo yatunesheje twese, ariko barya bakiri batoya ntibazi guhimbaza. Nyabo namuzabwiga guhimbaza rero mushana ngo muri ko muraja muri Amerika, ariko bazosiga rino mwige guhimbaza. Shiramwe ngo turirimbe twese ababishoboye ngo tukaribu yakufika na kuona mtu yule. Mungu atatupa raha na kufanya nini? Tuzostarehe. Haleluya! Tuzostarehe na bagi. Shiramu.
bashiki bashaka kugura kamazimwe kurya gariya yari amazimwe ntimukaza muramufata ngo none cyari ikindi kintu batese wewe iyo uza kuba wari hano ngo sukuba byagenze bari ni gatoya bari baza ngo amwege cyo urupfu rwaraza bati iyo uza kuba wari hano yapfaga uyu nguyu nuko tukuzi nuko ntiwamukundaga bati ibi byose nyirabayazana niwe uyuza kuhaba bati yuza kare wari wagiye Yesu ati yewe mwabantu atazozu arazazozuka aho bati nazo bati turabizi twigishijwe se bati twarakwizeye kandi waratwigishije kwa azozuka nyine igihe c'abandi bose twari tugikeneye kumugumana ubunyine Yesu atomora avugira ijambo aravuga ngo ni ati ko muravugana nizo mutazi ati nijewe kuzuka n'ubugingo nikico aha ni sawa noneho urakoze cyane Imana iguhumugisha wari protocol mwiza pe urumva aravuga ati nije kuzuka kandi ndi n'ubugingo ati gusa mwebwe unyizera ngo naho yoba yarapfuye ati ni mwizeraga Lazaro yapfuye nyine mwahambye atari ko arasu yosubira akabaho wa mukobwa ntiyahakana ati kandi uriho unyizera ntazopfa ariko mwari muva bene amashaka hayogana yacu natwe timuruzuru urupfu rwajanye ndone sinzi ko Imana ari gwiza Yesu ari Imana hamwe sinzi ko ari byiza yiturupfu ndagira ngo sibyo iyo abaga nuko yapfuye twebwe niko tubona turatuvuga kubiri n'Imana nicyo gituma biza bitugora iyo umuntu yapfuye unyizera naho yoba yarapfuye azobaho kandi uriho unyizera tazopfa bo bakama bagira nyine ngo bazoguma babeho nk'ibiti ndaba n'ibiti bizabigera igihe kimwe bigakunduka bikavaho iyo ni imvugo y'Imana twebwe uwo twatwitu wapfuye ndetse abandi babisobanukiye ndazavuga ngo yapfuye ngo yatashe kandi nibyo Imana ishimwe tugasubire kuvuga ngo sibi byabereye iki ari ikintu cyakozwe n'Imana uzobutubiye ico ni kimwe kivuyeho icakabiri ico ni cakabiri icambere ni cyakindi cyo kuvuga ngo Imana yagambiriye ninde woyibuza yavuze ngo ntona aragwaha ariko Imana itaragize ubushishi bwo gutwara Mose niho ngiye kandi niho ndangiriza Mose mwarasomye ivyiwe ariko mu bagabo Imana yarushe mutangaho ubuhamya iravuga ngo mu bantu bose bo kwisi Mose ngo ntameze nk'abandi bose iwe ngo twatuvugana guti mbona kubone kuko umuntu avugana na mugenzi we tukamutuganira bukira bugaca akaja ku musozi akamara iminsi 40 n'amajoro 40 Imana ikamuha amategeko ya gutwara Abisiraheli akandika ku bisate by'amabuye igira igitabo kizuzurira bahaye bavugana nayo nijoro na kumanywa Mose agataha akayatahana ibisate by'amabuye noneho Mose ngo amara Imana irabutuma ngo nagenda kuri Abisiraheli mu Giputa aragenda bakurayo abandi bavuga ngo ese handi muzamutange ngo babatomboye sio hambere aha kabiri aha gatatu aha kane aha gatanu aha gatandatu migrasio biba birangiye azari bipimo birya bipimo zo ntibyo batera ubwoba urwaye baramuja none arwaye bavuga ngo bamureke yayi bazam bazatinda bari bazavuga ngo mureke kujyayo none bazavuga ngo atinde hehe adahayavugwa kandi aribo bazavuga ngo bafite ubuvuzi bwiza nta rukundo rurimwo kandi ahantu hatari urukundo ntone ntakwiye kujyayo abantu batagira urukundo ntone akabajaho ushite bakamwanga bakamubwira n'abakababara Imana yakimwishanira kandi Imana warakoze kuri kw'Imana
ngo ararwaye ngo ariko ntibamureke mashi ntabona nkuru ziza bari baramurekeye iki kandi we yararwaye indwara yamufashe vuba giturumbuka sikiya ntone yavukanye bakamureka yapfa wa munsi baragiye ejo abazungu ntabo ko muri abajamwe ariko si abantu beza sinoja kubana n'abaturanyi babi n'ukuri kandi ga urakabana n'abaturanyi babi wigenda uhinga mukwawe aboga kuriya kwa handi hose dutuye none abaturanyi babi ariko batudomina bakugenga ejo wa mugore yaratubwiye wa mugore uri hariya Bujumbura Roza Nyarukundo yaravuze ngo iyo wapfuye ngo baza bavuga ngo bagende bagutwike ngo bagutwike nibamara ngo ifu barigire kusinzwe yavuze ngo ifu baza barigire ngo bashire mu icupa bamanike mundu Imana yo kwemera ngo ntore bamutwike bana se data yo iramukundaga cyane gendeyo bamutubwira makuru shishi sinoja kubana nabe nabo batwika abantu bazoza basangira baduhahaze baduteranya n'abavandi bavukanye ariko abazungu sibeza Mose rero ico narimvuze mwavuze ingenzi mucenda n'izirindwi ukabana kwinshi ukagenda Mose Imana iramubwira ngo genda ubwire Farao areka abantu bakubana nawe bigenda ndabifata mu kimwe bakubana nawe mu bitangaza n'ibimenyetso Farao ararekura ico ni kimwe yaratombowe ahagurutsa Abisiraheli baragenda Imana ishimwe ngo baje kugenda bajana imishahara bakoreye imyaka 400 umuntu ngo akanyaga umuntu ibyiza habo byose yarafite n'ubutunzi bwose yarafite bwose bagende babujanye ico zishaka kabiri baba barahembwe bakoreraga ubusa abana b'Imana tuzokorera ubusa n'ukuri kw'Imana na ntoni ntiyakoreye ubusa dore icavuye mu mirimo myiza ntoni yakoreye Imana nabiberetse haleluya icya kabiri Mose baragenda ngo bashike babashita ku nyanja barabakurikira bati bini ibikini niyo verification oyaje aha cyari bindi tundi twicagiye iyo ngiyo ni verification bati ni mugaruke baje kubagarura ngaba Mose aravuga ati ndanze Imana yamubwira ngo shira inkoni mu mazi mujabuke barajabuka verification birarangiye ngo bashike hakurya inyota bati turashize inyota yatingira igibuye kubita amazi hasi mwagaza mupokera ikica ntikize ariko bo Abisiraheli Mose abapokeza bikwiye ngo bakendere n'inyama mwari bapokeza inyama hano kabo bari zozabikiriza aho rukuri Mose we ngo buce bati twariye manu tumaze manu iraza n'amazi barabije barakurumbanya ngo yari meze kimikate ariko yakorewe mu ijuru yari yoroshe none kandi ari gutundi tuntu uko imikate muzabona ni gasorwe siyo bikate habi yindi bamwe utundi tuntu indani ko bicare gose noneho rero Mose bibayuko bati tugize imisi nta inyama inkambi yose ngwirarira Mose aragenda zari inyama inkware zinkokoga ngwindundi kagera kaha barotsa bose abani baratekaga barateka bararya ngo baturuganga ati umwisho wabyo baragenda bagahura n'abanza abangaba Mose agatsinda baragenda baho bashikaho twavuze aho ngaho ni muri Oyeme Mose gwashika muri Oyeme Imana ngiramubwira ngo ngwino hano Mose tugende cyo kuganira hariya hejuru mwirango uyu musozi ngo hanyuma nkubwire uko bigenda Abisiraheli bose basubwagiye kuvugana n'Imana arazana amategeko mashasha yo kubinjiza mu gihugu Mose aragenda ngo ashike hejuru Imana ngo imwereke iburyo n'ibumoso hirya no hino imbere n'inyuma imwereka n'indi misozi imwe mu gihugu cy'isezerano ati ngiye kiriya ndone Imana yamweretse Amerika abana be baragenda bashikayo udufaranga babonye twambere baramwoherereza afata ku $1 gutya rwa Amerika aba yayibonyeka wa musi kwa kane mu gitondo kare Imana ati nabikweretse byose atariko ntujayo biramujana Mose Imana biramubwira ngo ntujayo afiraho ahambwaho Imana ntigira ubushishi ntibukeza muyitekereza ngo nuko imeze Imana
mwebwe ngo gituma atarase ngo abajane bari abagiye mbere niwe abajanye cyangwa abandi bazoreka kugenda ya famille yankuruze ntibagiye mwiganira ibyanyu none ibyo yakoze yarabikoze byari biriya nimwumve ko umuntu wari ufite miliyoni basabwa ngo zari miliyoni 3 cyangwa 4 z'abantu ari we barya ari we banywa Imana itazivuga ngo biragenda gute imwishiraho yo imuhambaho yegeke ngo ni kurutuga Imana yisubirira mu ijuru igihe izogogonokerwa ibwira Yosuwa igihe ishakiye igende ibwira Yosuwa ngo Yosuwa we ngo Mose yarapfuye gani butabiye muracyategereje kubika ati turacyategereje ati Mose yarapfuye kandi Yosuwa ntiyamwaje atese yishwe niki icyo baba barabyanditse Mose ati none ati ni wewe nabonye wojana bano bantu mu gihugu cy'isezerano haguruka ubajana Yosuwa ati Yosuwa yari yaramenye Imana cyane kuburyo atayibazaga ngo se Mose yagiye he ngo yishwe niki ankete ngo abaze ankete ku Mana muri mukukora mu kirari ngo mubaze Imana ngo se ntone yagiye ate ngo nakuruzi yagiye ate Mose yaragiye Mose w'Imana wa undi bagazuvugana n'Imana cyane umwira w'Imana yamagenda pi iramwihambira yonyine ndetse bakavuga bamwe ngo aho bari nimba yararambitse aho Imana yaragiye kwimba igitaka yishirayo ariko bakavuga bati hari indi version imwe zivuga ngo Satani yaje kujana intumbi ya Mose marayika ngo araza aramutikura ati wapsisiwe urajana Mose yari uwawe marayika ngo aramujana abari ujana umubiri cyo tatu ngo yamaze kumuhamba aho yamuhabye ngo baje kuvuga ngo bareba hari imva baraheba marayika asiza sibyimva hamera ibyatsi kandi hose iyo niyo Mana twizeye niyo yahamagaye ntone asigaye mukomere kandi muhumure amen Rakoze cyane mwungeri Imana imuheze umugisha ndabihamya neza ko imitima y'abantu yahumuritse kandi ihumurizwa nuko ari bo bahaye baduhumuriza kandi mu bundi buryo ari twebwe twakagombye kubahumuriza ariko nuwacu twese nk'abakristo turahumuritse mbere yuko dusoza mu izina ry'ishengero rya Gerizo des Âmes hano twari dutunze Muzehe Ntoni reka tumuhamye mu ijambo rimwe kandi nubwo tutokwirirwa tuvuga byinshi abantu bo mu muhana n'abadasengera muri Gerizo des Âmes barabizi hano yari yaravuze ndahanye ngo twese dusa n'abantu baba mu nzu imwe ngo igire utwumba twinshi gusa hano mu nkambi yose kandi niko hano tuba tuzi imiterere y'umuntu kuko tubana hafi cyane ni ukuvuga ni ukuri tudakabije abantu bose bazi ko Ntoni yari umukiranutsi w'Imana yari umukiranutsi ejo Pastor Rurega yarabivuze yakoze mu bintu by'ifaranga imyaka myinshi yarabihamije mu buryo bwo gukorera Imana mu by'Imana yamuhaye yari umukirisitu wa wundi bazanaga kugakinga bagashira hariya ariko akanezererwa Imana biteye ubwoba kandi twebwe twagiye duhuriraga hano abantu benshi bakuze abantu ntibamenye inkomoko y'abandi iriya nababwiye ejo bundi umunsi bavuga ngo yapfuye ndi Bujumbura nari mu nzu yari irimo umugabo umusaza umwe ngo w'abatwari yaravuze ngo yitwa Mufurege ngo mare ndavuga ngo bambwiye amakuru mabi kuri telefone arambaza ndamubwira arambwira ngo Ntoni aravuga ngo ndamwibutse ngo ku misitari ngo yazaga agera iwacu ngo hayaririmba indirimbo zo gushimisha ngo akoma n'amashi cyane menshi ubwo ni ubuhamya ikindi kimwe soze
ejo bundi muri ibi byumweru nka 2 bishize urabizi ko Bunyana yashatse yarabomboye ngo buce turamuhagarika hano mu ikanisa ngo tumare kumuhagarika basaba imbabazi turabababarira ngo hasibe nkakangahe tubona arampamagara jewe yari sogokuru kandi muri uyu mwaka tubuza abantu bakomeye hano muri Gerzo des Armes yazaga angira inama mu buryo bwose nazaga ngera mu rugo ari mu cumba naba nkiramutsa mukecuru ucya tukivugana kumva arampamagaye ari mu cumba nazaga nsiba nkakangahe ndaza nukura kazimura ico nari mvuze ijya bishop yavuze ngo ni umuco narabyemeye muri ibi byumweru 2 ubwo ngo mara arampamagara arambwira ngo se ngo uko twababariye abana ngo iwe nti tumubabarire ko murumva ico kintu ndamubaza ngo se ko twababariye abana kubera ko bishingiye mu buryo butemewe n'amategeko y'itorero wowe turakubabarira iki arambwira ngo nije wagize uruhare wa mbere wo guhangura Bunyana ngo abombore muno dufite abagabo benshi abana babo babomboye ariko bashobora kuba baki bireze ico kintu arambwira ngo mbabarire Bunyana yagiye kubombora mbizi naramuhanguye none ico cyambere icyaha ku mutima nubwo mutampagaritse ariko ni ikintu gikomeye ku mutima kubera uko twari tubanye ndamubwira ngo nta kibazo arasubira umunsi wa kabiri aramwe ngo ese ko nakubwiye ngo ugaceceka ndamubwira ngo Imana yo mu ijuru kubabarire kubera ko wabigize ku mutima umukiranutsi w'Imana watashe turamuhamije imbere y'Imana yamwakiriye n'imbere y'iteraniro ryose Imana yaramwakiriye mu bayo nitugera kwizera nk'ukwe tuzamubona muve hasi dusenga Imana ariko mbere yuko dusenga umuryango nuze utubwire nyuma y'ahangaha ko gahunda zindi zose zikurikira ninde wo mu muryango duha gahunda umuryango noneho ndabashimiye mwese abaje ubwa mbere Imana ibaho umugisha none rero abaje guherekeza Ntoni no kuduhumuriza nubwo bimeze bityoga nubwo yagiye se yagiye rwose titworeka kuba barapi no kurira ndetse turahatureka turabizi ko yagiye mu ijuru nyine nta mubabaro wo ku mutima tugira ntawo dufite ariko kurira ko hari indirimbo twaturirimbaga kera kavuga ngo kandi abo twakundaga ngo iyo tubafushije ngo tukababara cyane ngo mu isi wacu duhumure mwaje kuduhoza no kudufata mu mugongo Imana ibaho umugisha none ubu ngubu nyine reka bakora umuhango dusezere dusohoka tuzamuke tuje kwirimbi nituva kwirimbi ndabasavye mwese abaje mwihanganega none muduhumurize kugeza turangije ntimuje kudusiga hano twenyine kandi natwe turabemerera ko tutaza kufata umwanya wanyu wose n'uyu nguyu turabashimiye tuzi ko umwanya ari amafaranga sibyo mwigomye byinshi turaza gufata umwanya muto tugarutse dutora abagabo babiri n'umugore umwe cyangwa babiri bavuga amajambo dushiremo n'abandi bamanyana yacu n'abandi banyirarume n'abandi bavuga ijambo rimwe atarayo twavuze n'atari yandi bavuze nijoro sibyo turaba turangije Imana ibahezagire kandi niturangiza ibyo tugarutse hano nibwo turangiza n'ikiriyo muje kudufasha rero tubona abo turangiza ikiriyo reka dusabe Bishop Mathias asenga Imana shima Imana yabanye natwe muri izi gahunda aze kuragiza nanone Imana gahunda zindi sigaye kugira ngo Imana izibanemo natwe turagushimiye mwami Yesu Kristo muri kano kanya k'uyu munsi wa none ikiduteranije ahangaha niwe wakimenye mbere
duteranijwe no gusezera mwene data warangije urugendo rwiwe rwo mu isi. Turagushimiye kuko watubyukije amahoro n'imirimo yose imaze gukorwa, amagambo amaze kuvugirwa ahangaha n'indirimbo n'amasengesho, ureke bihumuriza imitima yacu cyane, biduhereze kwizera kuko abapfuye bizeye umunsi umwe tuzobasanga mu bwami bwo mu ijuru, tutagitandukanye ukundi. Tugiye kukwereka uwundi mwanya tugiye kujamwo wo guherekeza umuvandimwe, ubane natwe ubwo tugenda tugera hariya kwirimbi, ibihaba byose tube turi kumwe nawe n'umwanya wo kugaruka, nanone n'umwanya uza gukurikira. Mwami Yesu Kristo ukomeze ubane natwe, gahunda zose turaziguhaye ngo ikiganza cawe ciza n'uburinzi bwawe bubane natwe, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Reka rero dusezere abapastori batambuke gutya baza bacaha, basohoke n'umuryango ukurikireho, dusezere tugenda. Kandi birashoboka ko abantu bose batosezera kugeza iriya tuba tugiye gutinda, ariko byibura abantu b'imbere bake bashoboka